ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯩꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯔꯛꯇꯣ ꯋꯥꯡꯉꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯩꯕ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ anywhere चटपदा US चटकेरा any Europe country दा चटकेरा नत्रगना हजिक जापान दा चटकेरा अयु हइबो हेरगा दम कौरकनेब अदुदा मै थबक फंगनेब अदुना अखोई लाइक तम मतमदसु क्वालिटी एजुकेशन से अखोई मेमोराइज तौना तब अई खंगा चटखिबा से अदुगा स्किल से होनगिबा दारे अदुगा दे अखोई से दम मीना कौरकनेब लाइक से सोय हेवदो मी अदुना अखोई समना दा अखोई इमा खोइसो मतमदुदा ममिंग हो इबा हिबा नते दो अखोई दम सेमे अदे अखोइना स अतोप उ मतमदा अतोप मयाम ममा मपा मयाम सिंग केम हइजदब मयाम सु ममा मपा न मचा से फजन सेमना होने थवा यावना बो होनरागा दे दम ओय अदुगा अखोई लाइक मयाम टॉप ताखिबा अदुगा फर्स्ट ताखि मी मयाम मांगखिबा सवे मर अम अखोई इमानाबदो रसु थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन लागबा बट मागी खुसा याम हइबा नत्रगन माची लैपटॉप सेमबा हइबा नत्रगन मा कंप्यूटर पाइबा हइबा प्रोग्रामिंग सेमबा हइबा मा दम फावे याम हैरखिदब मी मा दम हजिक एनी कंपनी में थौक तौरगा दम फंगे हजिकते मुका चटपै सु दका लेत्रे वर्क फ्रॉम होम हाइदने हइबो हैरगते आई फ्रीलांसर दसु दम एखोगी एनी के वेबसाइट में चंगागा मखोइन पिरेबा टास्क आई युमदे लेना लेना लैपटॉप मा हागा आई दम थबक से तौरगा पैसा फंगागा आई दम सोर्स ऑफ इनकम सु ओइबे अद इन हाइजनिंग से दम शॉर्ट क्वालिटी लेना अदुगा एखोगी स्किल से यावरगा चटपीबा ममदि डिमांड से इंडिया की नत्रगन अखोगी यूथफुल पॉपुलेशन से स्किलफुल पॉपुलेशन से वर्ल्ड ओवर से डिमांड याम लई अखोई हेरोगदि दम चटपे मफम खरिमुक्त दम थबक फंगनी अदना सी अखोई लाइक तम मतम दसु दमाना अखोगी हुनसी अदुगा ngasi अखोई हानादगिसु सगै की स्माइना कोरी मेम की फेलिसिटेशन तौदोरी अदना याम्बा यावगदबने नाई मिरासना एंगोंदा हेरपने हाइदि अनएक्सपेक्टेडली हाइदारे अखोई चेसम की तौम मतमदे अखोई सरदनवीर अखोई इनवाइट तौजरगा याउमिनखि पुन्ना अदुमाइना हाइदि खितंग फेमस होइबा पर्सनालिटी गुम्बा अखोई मणिपुर की टॉप पर्सनालिटी मैम सिंग कौबदी केसु वखल लखलुदे बट अदुबो अखोई कौरपा हाइसिदे ए करिनो कोरी मेम की तौरगा अई कौरइसे गन अई खल्लेब सेना हाइदेको अदुबो लास्ट दे सिगी अनोबा ngasi नुमितसिना एग्जाम्पल क्रिएट तौरगा मिराज की वखल के अखोई के डीओ की हाइदारे के डीओ की अहलमन ऑर्गेनाइजेशन सिगी वखलोन से मणिपुर की पुनः खलगा ए सगै जम की है खूब मीडियम दगी बियोन लागा सुमाइना सिनबीदना अखोई दे अखोई ngasi अखोई तमो रमंदा खैरापमनसु वंखैरापमनसु हाइबिरंबा अखोई पुनः मुक चाक चामिनाबा पुनबा सुमाइना मरी मता थिगतपगी नुंसिनाबगी अदुगंबा बॉन्डिंग अमा सागलपगी ngasi सुमाइना लाइसे अखोइनसु अखोई मथंग तब मतमदा नत्रगा अतोप सगै सेनसु अतोपगी मथंग तब मतमदसु सुमाइना तम्मगा अखोई पुन्ना अफबगी ओइना एजुकेशन की ओइना डेवलपमेंट की ओइना नुंसी चानाबगी ओइना अखोई सगै से सुमाइना लेमिनसी अदुगा सुमाइना अखोई तम्मगा तौजगे सिगी दमकते ngasi इनाव मिराज पुसु थगचरी मानसु वही फज फजब मयाम अखोई थंबिखरे मणिपुर की ngasi फोदा मफम खुदिमक्ता आई इनावगा दम अयाम चमिनरगा मफम खुदिमक्ता कैरियर काउंसलिंग के दम यावे अखोइना यावबदि यम तोइना दिंगमबनते मादे दम फुल डेडिकेशन दा सिगी दमक्ता अखोई वर्क तौरगा हाइदि एनी चिल्लसु मा दम चलगा मफम खुदिमक्ता मरमक्ता दे आइना हाइने कै नंग सिरा लेरमबनगाइ कमाइना दरे यरमिनोना मफम खुदिमक्सि पुंग अमंग खतो अरसु यौरगा मासु कन होनजरे अखोई सोसाइटी की सु ओइना अदना मिरास हाइबसे समना अखोई कोरी मेम ओइन उदे मिरास से मिरास ओइन ओइ अदुगा अखोई समना हदकता अखोई की स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक ना बीर चेकर फम मतमदा कनाम फोना अखोई की सगै चेसाबम चेसम की सगै नि कनाम फोना चेसम ने केसु ओन तोब लेते मणिपुर पुलब की मी खुदिमंगना नॉट ओनली मैते पंगल मणिपुर मचा खुदिमंगना हराव फावइदने अदुमाइना सिगी सेंस ऑफ अखोई की नेशनलिटी अदु सेंस ऑफ मणिपुर एज ए होल ओइन येंबंगम इंडिया एज ए होल ओइन येंबंगम बगी अदुगुंबदो ngasi सिनसु अखोई अहेनबा अखोई की इंस्पिरेशन मोइन पीरे सिगदमतसु थगतब फुनुकचरी अदुगाई ओजा सर खोई लेबिरिब मयामनसु अखोई फज फजब वही एकदम थंबिरकनी अखोई अंकल जलानसु फजना अखोई की सिगी फील्ड फजना अखोई की मणिपुर की हिस्ट्री दा मैते पंगल की हिस्ट्री दा फजना अखोई की वर्क तौरगा अखोई की ngasi फोटो शेयर तौरगा लागबनी अदना अंकल खोइनसु फजना सिगी मतंग दसु दम हाइबिरकनी हाब अस्सलाम वालेकुम and good afternoon everyone. Ngasigi 5th Meritorious Award cum Felicitation Program organized by Korimem Development Organization KDO Manipur na Sinbi bada President gi members Lengsen Biriwa Ikai kum nazaraba Sri Khaidem Mani Senior Advocate and former acting chairperson of Manipur Human Rights Commission
aduga ikai khumnazaraba sir Sri Dr. Dhanabir Laisram, social scientist, ikai khumnazaraba sir Sri Dr. Naurem Sanatompa Singh, assistant professor, Department of Manipuri, Manipur University, ikai khumnazaraba SM Jalal, president Amukok, ikai khumnazaraba Sri Ramananda Wangkhairapam, social activist, ikai khumnazaraba Miraz Sahakori, managing director, Notice Window, ikai khumnazaraba Alhas MD Janamuddin, retired MPS, president KDO, amadi ekoigi ngasigi function nasida lengsin biriba punoku ikai khunwojari ahan bada ngasigi guest ki lisi umatamda program ho matamda chapcha na pung hogane sai adum ai khanjai aduga ai kitang thengdokre unavoidable oiba circumstances sama lakbadagi ai chathobagi adugi damak mayam dagi das ki member musung mayam dagi ngapinaba ahan bada ai haijari aduga sar Sanatomba de ai Harvard 2008 ta pass out torokbani ai Manipuri dilau directed bu sar ekhoi gi matam de Harvard ta pirami den matam dagi hona sar samna popular oire mayamna function gumba da ekhoi class one ri yaudar na function gumba de top program da thengna bada yamna inspiration fungjaki adu matam khar leraga di ekhoi Manipur University da change aduga hojiksedum mayam Manipur gi oiba adagi mayam gi oiba mafum khodimakta adum mayam gi mateng pangaga program function ma'am yawiri aduga koi hojik ahin bade koi nadi kem hainingai diletre maram dinga sigi dice ta phambi reba ma'am punamak sidi Manipur gi unique oiba every field da ekoi gi Manipur gi mi khar khangalo si matang da topic da khana ga me haraga di sigi mi sing si wal hobo yadra mi nga to oibani na ekoi na ahin badi kesu hainingai dilai jadre do just supplement oina tawjara bada ngasai ekoi ojana Sir Dhanabirna heavy rambad maina MCS IS gum ma'am je di smaina pukhat khiba chat khiba yes ayam bana ekoi social reality da admaina oibanina hadi ma'am na sudum khambidi but adubu kitang admaina tawdaba amani su yorom badi yai adu hoi khar khak adane adugi yauriba mi khar dagi inspiration ekoi su oijaraga ekoi mang da phambiriba anis oigera natraga ekoi phapiriba mayam punamagna su Manipur gi khunimana su inspiration oraga ngasai gi sarna habiriba social gi oiba ekoi gi kana ba importance oiba mang tharakpa mayam adugi mayam do ekoi ningsingna ba sarna habiba do ekoi yamna loksan jai aduga ekoi gi phaurak kadaba civil servant mayam na su si se ekoi gi yam important ona lafam thoe nai thamjage maram ding asi ekoi sida felicitation tawdana oktana mayam puna pungsallaga lere mayam se hadi masa masa gi thabak loin chinnaba mi nga tani ngasi ngasai panbiram midune ekoi gi like iba matamda like se ekoi gi phangbana tebo stock se outer lere ne adumaina phau mi nga tani phambire mayam se sim matam kaithoga sira lakpire mayam se kari no ekoi satra mayam se felicitate tawge inspiration oina makoi da motivate tawge makha tarak pada ekoi gi samaj ki oiba society se da kana bakhar torokani na khalaga ekoi ngasi sim matam kaithoga mayam se phamina bane aduna ngasi ekoi gi lebiri ba satra ai isamak yaroga punamang na ekoi su hayeng ekoi na kai mom oira matung dadi ai gi sagai gi oibe ai ichininaw gi oibe na traga Manipur gi India gi world gi oiba ai gi ngamjaba capacity da kai makha toroke haba su ekoi su khangadabne ba aduna ngasi ekoi gi satra lebiri ba mayam su ngasai sana panbiram ba ekoi gi birth date amasung maraki choices mayam do adu mayam sing du illaga di ekoi ngasi mai pak ta ngai mram di leroi sima ekoi su dum thamjage aduga ekoi ngasai ekoi gi inau mirasna magi speech su panbi khiba sagai have se yes sagai gi development over mayam punsan ba just ekoi gi social organization am oina organize to bugi oina ekoi gi punbadi ke su kai de but adu sagai sina sagai jam lakraganda ekoi politics tangchal laga lakraga de adun ekoi negative oina chatki asembagi hena farakadaba mawdura adun ekoi ngasi gi program sin ahan ba unique oiba ekoi gi Manipur gi maitai pangal gi dadi ngasi na ahan bani aduna ai ngasi gi case jo so ai sigi damakta so ai thagat pa phondok chari matung tara pada so ekoi gi mayam atopa leiri ba sagai mayam singsina silapo matam da so ekoi sumaina sigi tradition si follow toraga kar ekoi gi punmin na ba amasung mateng panamram de ai sana ai mi lak ahum mateng pangau ding amoi
नत्रगना लाख कुंथ्रा दी मतेंग पाम ngam but adu ai gi jaga jaga khar sagai adegi mari mata khaidon raga khar pangaga atop ahen basu mayam pulap ki panga pa aduna adugi afaba development gumba education gumba health gumba adu gumba da chat khiboraga di kesu kaide adugi waina chalhalaga mayam sumaina khoi gi khoi gi maitai ningol gi machani khoi si mari matani khoi si ichin naw ni aduga khoi sagai ha basi just khoi gi kai ani organization moina development ke damang tani na khanmin na bama change ngasai panbi khre kori mem gi khoi gi wangkhaira pam dagi horok khibane na ai sa su chasam chasa bam haina su khoi gi animak se dum sinai aduna adugi sagai da belong tawjai aduga khoi gi horok khiba khoi gi meitai ningol adu su thokchom sagai gi ni adagi ai gi ma de singa mem ni khoi uncle jalan khoi ga dum manare aduna haidi ngasai loina maksi mathang laga ai gi baba gi mama da namaka merai ni saidi mathang laga di last de sagai je mari matanga da ne blo ne khoi de mi yam bana tabina aduna khoi matam dra lakhi mi to lisinga ma hairo na tragana example na mi changa haira se adu mi sing tuna loina mathang sandroponi na mari matanga da lo bada ne thi donor khade aduna khoi sigi sense of khoi gi brotherhood ha dare aduga sense of mari mata gi ba khoi gi sigi wakhalon se sidde khoi kauthok to phai aduga ai gi sagai gi damak tane haraga mi gi sagai mangna ba natraga mi gi sagai hanthani yengba adudi negative oina chatkhini adudi politics adumaina de khoi option dana ba ngasi gi program sine so hellasano aduga khoi gi satra leriba mayam sinasu khoi gi mathang tarakpa da su khoi gi hena khoi gi honaraga ngasai wazana habiram bada layam hiru se sarna hiram bada layam hiru se isa se ikai ra pana tragana talakpo yarokpa adumaina su sum khaleba marmak ta sum khoi su khan khiba ha dare khoi su samna ha ganda like sam higala gadi magi community na tragana magi ethnic oiba na tragana khoi gi differences khena ba mayam se manga kadana khaleba khoi layam hiba hengala gadi sum hengala gadi adi gyan ta da bai lai hi ta bai khanari ne na khaleba adu sum khoi su ai Delhi University da tame ke the Ramjas College da tame adu matam dai Manipur Student Association Delhi Masat ki president oina ai thabak torome aduga president or matung dai thabak khan repau se advisor oina adum Delhi da ai work torome aduga mayam punna khoi mathang da miraj ko mu la ga khoi punna mu work tominai adumaina hidi khoi sadum participate student gi sira tawjare adi master to matam da mu JNU da change aduga JNU da master tower loraga muka ai MPhil to bagi Delhi School of Economics da ai sociology department da torome adu MPhil loidring ai da exam crop padi tholaga tharaga adumaina khallaga oikebani sida ina haijaning se JNU chang matam da ina khangi JNU city one of the top ni India gi aduna sida leiba mi sing city ekhoi samna ha ganda Muslim maitai pangal gi natragana ai si chingmi gi natragana tammi gi adumaina khaido ka do se manda ba dar adubu changro kan de adudane hena muka tonga na khaido leram bai dar adi magi cultural program sin bo egera natragana atop program sin bo egera lai haiba mi sing sina oina tonga na masa masai khan basi sum helam bagi type da adumaina ekhoi da phau ki aduna ngasai sarna habi khiba adumaina lai haiba si ikai ro pana tragana negative oira ba khan bagi mongdo adu aseng bagi lai haiba mi sing sina di solve to bigeda bane aseng bagi di research to riba na tragana khoi scholar intellectual level ba mayam chuna to goda bane maru ena bureaucrat chang khiba mi na di ke susugi level da di impactful oide maru ena oza level ba adagi khoi gi research to biri ba intellectual circle da level ba mayam sina khoi se mayam se peace progna ba mayam se magi community ki khanda beda khoi gi Manipur na traga nation adu khoi gi as a country mo ena adu gi khoi sense of ngasai sarnapan biramba nationality adugi mayam do khoi khallaga work to mina gadamni unity and peace to work to mina gadamni adu khoi ngasi award pagi mami do ngasi khoi Manipur se su taraga leire mayam punamang adum waminaraga adum leiri adubu mayam punamang sigi level intellectual level ki mayam adagi CSO ki level mayam sina work to biraga any means khoi acceptable over mong da solve taraga nomadi yam thuna Manipur so khoi ki peace development lakpo ohen lasnu hai basim ai thamjage aduga topadi khoi dice member da khoi yam important oiba khoi dignitaries mama phambiri aduna makhoina sudum makha ta ba
अहेनबा मैम सुदुम अखोगी इंपोर्टेंट ओइबा अखोई सर धनब्रिगे दिल ओइग्रे अतोप सर अखोई अतोप लेहौरी सि मैम गिसे अखोई पुन्ना तामिनसी अदुगा अखोई छात्र लेरबा ngasi अखोगी फेलिसिटेट तवगदौरिबा नत्रगना प्राइज फंगदौरिबा मैम से सिनसु यम इंपोर्टेंट ओइन ताबियो यम कानाबा ngatani ngasai haiba dumana अखोगी हुई कमाना लोइगनी नत्रगना अखोई कमाना कईगुम्बा सेनगनी हाइबगी मतंग ददि चले दुबो छात्र आइगी चासे नत्रगना आइगी इनाउसे आइगी इयामबसे सि कमाइना अखोई कैरियर से फजन चलहनगनी मन पायु पंथुंदु कमानि योहनगनी हाइबगी सिददि डेडिकेशन से खर वाटलेना अखोई साना थंबिरमिदो अदु अखोई ओहेलोइसे अखोई ngasi दगी हानादगी सु हंदक मरक्ति खरदि प्रोग्राम से तोइना काउंसलिंग सिनबा दगी मयाम पुनबा तरोपनिना खर खरदि मयाम से अवेयर दि ओइनरे अदुना मयाम अखोगी पुन्ना सुमाइना गाइडेंस लौबसे अखोगी कैरियर की गाइडेंस लौनबसे दुम होनमिनासी अदुगा ngasai हाइगिबा दुमाइना ओइरा मतुंगदा अखोइना तमुरिबा मयाम दो अदि अखोइना सोसाइटी सिदा समाज सिदा कानाबा खदि यामना पीबा ngамद्रगसु आइगी लेवल ला कानाबा खदि पिरमगे हाइबगी सिसि एम ऑफ द लाइफ ओएन व्यू हाइबसे मै हाइजगे अदुगा ngasai अखोई आइनासु मफम अतोप ngangjabadasु dum panjaba sikhatang panjaraga I losanjage अखोई सरनसु पनबिरमे जापान की मतंग अफब मी लाखनिंगे ना सरना हाइदुने चंगे ना मी पंचंग चंगनिंग बनते अखोई जापान दा लेरिबा अखोई मी सिंगसे मागी एवरेज लाइफ से मी से 45 to 48 years चही निफु की मथंग अतु यामना हाइदि अयामबना हाइदर एवरेज तनी को हाइसे अखोई इंडिया दना एवरेज से चही 15 कुन हाइसे सी 13 की अदुमाइन ओयो अदुमाइन सिगी मखोई अहल nga तोरमिना फिजिकल ओइबो वर्क कम सुरकवा नत्रगना थबक सुरकवा दखितंग अदगी मेन पावर सो अवार्ड पलेयो अदुना मखोई लाखनिंगे हाबरु चुमेबो अदु अखोई की सिगी से कांसेप्ट अखोई मयाम न खंगने दुनि डेमोग्राफिक डिविडेंड नन हाइदो सिना डेमोग्राफिक डिविडेंड लेरिबा अखोई इंडिया से सिसे अखोई की स्किल याउद्रगदि ngasai आइगी सर्टिफिकेट 10 दाइ थि टॉप ने अदे 12 तसु टॉप ने ग्रेजुएशन से टॉप ने बट अदु बाइ कंप्यूटर पाइबा हिते अदु वाइदी एआई की नत्रगन प्रोग्रामिंग तोबा हिते नत्र आइदी एक्सेल पाइबा हिते नत्रगा हजिक अनौबा लाइबा एआई टूल्स से सेनरगा ए वर्क मैम से इजीली पांगथोहन बंगमदे अदुदे आइदी फर्स्ट ताराखिबने आइदी 12th पोजीशन ऑल मणिपुर गे ऑल इंडिया गे नेन चलगा ए केसु थबु पिरारो अदुदि खै मरु वैसे आई हइबदुनेबा आई यामना मार्क तो वांग खिद्रगासु आई हइबो हेरगदि anywhere चपदा यूएस चकेरा एनी यूरोप कंट्री दा चकेरा नत्रगना हजिक जापान दा चकेरा आयु हइबो हेरगदि दुम करोकनेब अदुदा मै थबो फंगनेब अदुना अखोई लाइक तम मतमदसु क्वालिटी एजुकेशन से अखोई मेमोराइज तौना तबा आई खंगा चतखिबा से अदुगा स्किल से होनगिबा दारे अदुगदि अखोई से दुम मीना करोकनेब लाइक से सोय हेवदो मी अदुना अखोई समना दा अखोई इमा होइसो मतमदुदा ममिंग हुइबा हिबना ते दो अखोई दुम सेमे अदे अखोइना स अतोप उमतमदा अतोप मयाम मामा मपा मयाम सिंग केम हइजदब मयाम सु मामा मपा न मचा से फजन सेमनो होने थवा यावनो होनरगदि दुम ओइ अदुगा अखोई लाइक मयाम टॉप ताखिबा अदुगा फर्स्ट ताखि मी मयाम मांगखिबसु ओइ मर अम अखोई इमानाबदो रसु थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन लागबा बट मागी खुसा याम हइबा नत्रगन माची लैपटॉप सेमबा हइबा नत्रगन मा कंप्यूटर पाइबा हइबा प्रोग्रामिंग सेमबा हइबा मा दुम फावे याम हैरखिदब मी दुमा दम हजिक एनी कंपनी में थौक तरोगा अदम फंगे हजिते मुका चटपे सु दका लेत्रे वर्क फ्रॉम होम हाइदने हइबो हेरगदे आइदी फ्रीलांसर दसु दुम एखोगी एनी के वेबसाइट में चंगागा मखोइने पिरेबा टास्क आई युमदे लेना लैपटॉप मा हागा आई दुम थबक से तरोगा पैसा फंगागा आई दुम सोर्स ऑफ इनकम सु ओइबे अद इन हाइजनिंग से दम शॉर्ट क्वालिटी लेना अदुगा एखोगी स्किल से यावरगा चटपीबा ममदि डिमांड से इंडिया की नत्रगन अखोगी यूथफुल पॉपुलेशन से स्किलफुल पॉपुलेशन से वर्ल्ड ओवर से डिमांड याम लै अखोई हेरोगदि दुम चटपे मफम खरि मुक्ता दुम थबक फंगनी अदना सी अखोई लाइक त मतम दसु दुमाना अखोगी हुनसी अदुगा ngasi अखोई हानादगिसु सगै की स्माइना कोरी मैम की फेलिसिटेशन तौदोरी अदना याम्बा यावगदबने नाय मिरासना एंगोंद हेरपने हाइदि अनएक्सपेक्टेडली हाइदारे अखोई चसम की तौ मतम दे अखोई सरदनवीर अखोई इनवाइट तौजरगा यौमिनखि पुन्ना अदुमाइन हाइदि खितंग फेमस होइबा पर्सनालिटी गुम्बा अखोई मणिपुर की टॉप पर्सनालिटी मैम सिंग कौबदी केसु वखल लखलुदे बट अदुबो अखोई करो पाइ से ए करिनो कोरी मैम की तौरगा आई कौरइसे गन आई खल्लेब सेना हाइदेको अदुबो लास्ट दे सिगी अनोबा ngasi नुमिचिना एग्जाम्पल क्रिएट तौरगा मिराज की वखल के अखोई के डीओ की हाइदारे के डीओ की अहलमन ऑर्गेनाइजेशन सिगी वखलोन चिना मणिपुर की पुनः खलगा ए सगई जम की है खूब
ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯔꯃꯥꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝꯅꯁꯨ ꯋꯥꯡꯈꯩꯔꯥꯛꯄꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯊꯤꯒꯠꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯒꯩꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯝꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯐꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯒꯩꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯝꯃꯒ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯤꯔꯥꯖꯄꯨꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯐꯖꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯀꯩꯀꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅꯗꯤ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯨꯜ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯆꯤꯜꯂꯁꯨ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯩ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯧꯔꯝꯃꯤꯅꯣꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯈꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯧꯔꯒ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯗꯦ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯂꯤꯗꯔ ꯔꯤꯖꯋꯥꯟ ꯃꯂꯤꯛꯅ ꯕꯤꯔ ꯆꯀ꯭ꯔ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯅꯥꯝ ꯐꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩ ꯆꯦꯁꯥꯕꯝ ꯆꯦꯁꯝꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯅꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯐꯥꯎꯅ ꯆꯦꯁꯝꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯞꯀꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯥꯎꯏꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯪꯀꯜ ꯖꯂꯥꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯪꯀꯜ ꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯥꯁꯥ ꯇꯧꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯁꯂꯥꯃꯨ ꯑꯂꯩꯀꯨꯝ